Cu, sepi tadi dia tuh kafe ramai nama. Di parkirnya ada di itu tuh. Jalan-jalan ke dia. Hah? Di pulau. Selfie Kampung Batu. Parkir itu, parkirnya. Mama sahabat. Wih, enak. Emang aja gitu. Kampung Batu. Enak. Bener-bener. Kampung Batu. Ya, tapi fotonya. Ya sok kalau video lah. Dari mana bobo? Iya ceritanya protokol kesehatan cina. Jadi orang berwisata oke tetap pakai masker. Oke, aya hand sanitizer. Apa nama kita lah ngumaleungeun lah si bajonya. Ringke saacana mam saacana tuang. Sebenarnya ngap pakai ya teh. Ke masker teh lah. Nah. Kurang riling lah. Sobat ayo. Sobat tepang deui sareng subahana ayeuna aya di Kampung Batu Bojong Malaka kan Kabupaten Bandung ya di Bandung Selatan Bandung Kidul endah aya balong gunung-gunung batu tempat-tempat selfie mantep pisan aya gazebo pas selfie pokoknya mah hebring lah oke di waktu bisi aranjeun kabita kayak tadi ku kaayaan dia sok datang ka dieu olah hilap Kampung Batu Boma Bojong Malaka Kabupaten Bandung di Dayakolot ngan sabaraha kilometer dari ka kidul ke arah Jalan Banyaran Pangalengan oke terus kali itu guys iya aya dulur-dulur Rizbuana mantap sukses terus oke dan istrina oke keluarga sadayana tuh orang teh sabar mah salah kostum ya mah kostum rek nguah ya mah tuh make baju kieu jadi sebenarnya mah lain ngaprak sebenarnya ieu mah jadi acarana tadi guys silaturahmi nah sekalian mulang nyimpang lah di Kampung Batu. Nah, kayak tuh nu rada burung. Oh, aya cep. Aya pun bojo. Urut ka bogoh. Aya Heri, aya Tasa. Rombongan ya mah. ngaleut baraya ngaleut Aya Kang Acep Iwan. Dede, iya. yo kamera Halo. Barutan. Gak bobo. Pakai nasi, iya soto ayam pakai nasi. Soto ayam, sate ayam, soto ayam cara di kuah, soto ayam. Pokoknya mah pakai sangu. Oh iya pakai sangu. Pakai sangu. Soto deh sami. Nyai teh naon? Soto. Pas eta tuh sadaya. 5. Ayo naon?
iya di perangkaran atau kandang rusa totol atau uncal totol. Sigana masih kena sajenis atau keturunan jeung anu aya di Kebun Raya Bogor. Ya lisung, angklung, boboko, pakakas khas urang Sunda. Kohkol. Telat. Telat. Aduh. Besar hebat tuh. Aduh. Makan besar. Yeay, eta si eta beuteung amit. Iya. Telat makanna, urang makan genderla tadi. Batu ditinggalkeun makan atuh aing. Nah, cida. Padahal sarua ngerobak mie sungguh teganya. Dah di telepon oke kalau. Kembali lah, urang dare anu. Aya soto. Naon deui? Soto ayam bakar. Tuh, eta ayam nu dibakar. Ayam bakar. Kurang jauh. Makan sobat.
Wis. Mau makan lagi. Wis. Kurang asal lagi. Sotomi, sotomi ayam. Matnyas. Sedap. Kamu orang ada satu ayam ya. Orang asana asa jadi Spiderman. Oh my god. Wow. Adik mang ade londok mah rasa jadi nanti Iron Man. Ayo mah asa jadi Spiderman lantaran kan ieu mah ya jaring tuh. Ya, jaring itu jaring laba-laba Spiderman. Disangguan. Nah, itu. Lancar tuh biji deh, aduh. Ya Nah, Allah. Deng. kelam gurih. Udah, kamu film aja era sama kau dah. Ayam bakar. Pesan orang sakit itu mah. Mual. Oh iya kita porsi dulu. Ini segitu tanging gulna. Oh, mantap. Tadi rupanya ayam. Macok.